Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Isaias, Kapitulo 50, versikulo 7. Ngamjak maan ano iti panang pabainda kanyak, tatultulungan nak ni Apo Dios. Pinapuskol ko tinupak, tapno makaibturak. Amok asa anak to amababain, agsipod ta sidag ti Diyos kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, Kinapudno Kenya. Pasensya kan Eloisa, sanda kan ama pabuludan iti kwarta. Makamu kamutan nga agurnong para iti pag-exam mo. Wananti. Amo mutan a krisis ita apanawon. Uray ado ti negosyo mi, ado mo ti babayadan mi. Nagtitinulungan da kan a pinagadal. Isa makamu kamutan itata nakagraduar kan. Wananti. Kat agyaman nakmanan kadagiti ado atulong yung kanya. Nene. Apay ngay abinaggat mo mutan day tabag mo. Pumanaw kan? Agawid ako nanti. Ay, aguray ka. Agwalis ka pa'y. Kan punasan pa'y dagiti paladpad dito pwesto. Awan mo't ngamin di katulong ko abakat. Sige, auntie. Ay, sika ko mga minti alaak akatulong ko. Ngam ko namot adimon masango taag-examin kan. Wananti, masapol nga ag-review akon. Ala, agtrabaho ka nga rod pa'y. Sana bale, tapag meriendaan ka inton madamdama. Eloisa, umay ka man dito. Apay, Lolo? Apa yan, nagkataw ti papel dito lamisa. Anya ta kito nakawala. Madama ak nga-review, Lolo. Dulamin dito. Ikatam, ta kito na papel ta dito. Yakamang, nga ginap. Anya, Lolo, nabartag kayon. Aginom kayo pala dito'y balay? Bitin nga rin ininom ka. Masurong lang. Mat kita nga opisyal di barangay. Ipawal kita ti aginom may kantina. Ay na, Lolo, isardeng yu kumanga minan day ta panagin inom yu. Tanila kay kayon. Abay nga isardeng ko nga. Dito nga rin tinagsak ka. May sardeng ko na ito. Mataya ko na! Uy, Kati. Kumusta ka? Long time no see, classmate. Kalpasan ang nakapasakit ti board exam. Naalak adago si tidakla kumpanya di Manila. Oh, imbag ka ba eh? Kat si kangay mat. Sigurado nga amo masyak tinagtap ito exam tayo. Wen, nabasak dayta. Congrats! Diyan ko nagbero ka di pagtrabaho ha. Nagiti kumpanyan tinagiin no na nga imawag kanya. Talaga? Iso nga ita, siya akong ti account executive di kumpanya mi. Wow! Bongga ka nga rod no kasta. Kasta talaga no swerte ti dumtang kan ka. Ay, mabisina ko na. Agorder taman lang. Istorya ata kami ni istorya. Nalipatan ta tinagordar. Mabit lang ha, tapaya-payak di waitress. Miss! Yes, sir. Anya ti order yu. Ha? Eloisa? Oh, si Kadayta, Eloisa? Wen, ay na, da kayo matgayam, Kati, kan James. Anya trabaho dito eh? Waitress? Wen. Saan ka nakapasay di napalabas ni exam? Awan nagan na kadagiti nakapasa. Kasta ka di? Alao kung ti order yu. Ong tanda kami nga min no makichismis kami kadagiti customer. Unay mo't daytan, Eloisa.
Saan ka mo't gayam nakapasa iti exam mo? Mabalin mat nga agexamak manen, auntie. Wen, ngam sayang ti gastos mo. Inururnong mo pa isa dayjay nag-wait-waitress. Uwan, auntie. Sigurado nga awanan Apolos ti maitad kan ni Lolom Martek. Agan ano sak, auntie. Aging ga makapasaak. Sumarden ka ngaminan nga ag-exam. Sayang lang ti kwarta. Umay kakit di kanyak, takasapulak ti maid. Saan, auntie? Agpursigiak, aging ga makapasaak. Ay, narigat Eloisa. Kasapulam di tati ado a kwarta. Kat, anya nga ron itati aramidam. Agwaitress ak lata, auntie. Manula ang matisweldom di tangay. Aglaklako ak pa iti makmakan, auntie. Anya? Agar aramidak iti pulburon kan longganisa. Iso ti ilaklako kadagiti gagayim ko. Ay, anya amatan. Nagadal ka pa'y matlang arod, no kastamot laang ti aramidam. Kababain! Biliba ka talaga kang ka, James. Dito'y manan kang hinaan na restaurant tinang itritam kanya. No problem, Kati. Sa bagay, ado ti kwartam. Gaminton maminsan, siyak tumot ti mangitreat kan ka. Si Kakit Dimat. Ay, Wan, friend mo ka din ni Eloy sa di Facebook? Wen. Makakatawa nga rin kadagit ipopos na. Ay na, nakababay. Kasla, kaya't ko pa yun nga iyan, friend. Kinunampay. Aglaklako kit din iti homemade amakmakan. Awan samot niya ti pangalan na iti kwartanan. Kasano kat saan mo ta nakapasa? Among ngamin ni Eloisa. Medyo, mamumon. Nababatay ko yun, ha. Sa bagay. Kabit lang. Nag-message mo't kanya. Anyat ko na ngay. Hi, kuna naman. Kan. Ay, sos. Damdamagan naman na gordera kitila ko na. Ikamlata na iti kwarta. Tulong mo kan ko, anak. O sige, ipagkakit din agkikita tayo. Ikamot, ha? Sige. Limuskon kan ko, anak. Ay na, agyaman nagtada kayo dito'y park. Dito'y da ka nga imit. Lakwan kayon kadagito'y lakok. Naduma-duma amakmakan dagito eh. Eloisa, saan na kami nalakwan? Saan kami amang mangan iti kakastaan niya? Kasta ka di. Awatom lang yung dito akwarta. Tulong ko kun ka. Ni, awatom mo dito 50 pesos. O, nayon akon. Imbagla pa masahem. 20 pesos. Sa anak adumawat iti kwarta kada kayo. Lakwan kayo laang. Awatom kit din. Sige, imbag lang ay gatang mo iti kanam. Tani, nagkutong kan. Sige na, Eloisa. Awata mo. Sige ang arod. Agyamanak kada kayo. Ay na, apog. Diyak matin makabangon. Ay, agkakapsota. Lolo, masapol nga ipan kayon iti ospital. Diyak kaya't 5 ospital. Ibaga lang dagiti doktor na isardeng ko ti aginom. Apay, saan nyo ka di ang maaramid dayta? Tinasaya at apog. Awagam lang ni Uncle Mo. Ibagam amasakitak. Ibagam nga gawit. Ani, marik na ka. Kasla ipan kon sa matan. Ay na, Lolo, saan kayo kumangag sa uiti kasta? Alakit din. Awagam maun. Takayat ko ang makasarita. Anya ka diti marikrik na yo, tatang. Anak ko, matayak saan. Di mong tumod nga minsar dengan ti aginom iti arak. Imbaga kanyak ni Eloisa akanayon kay nga aginom. Ay, umasidag ka man ditaw eh. Dalda ibaga ka. Anya day taaya. Ni Eloisa, tinangay aywan kanyak dito balay.
So, ti para luto iti kanag. Di nakbinaybayan. Nga unay no nalay nga ginaom. Nagagat nga rod na ita ka anak kak tatang. Sayang, tanasapa na ulila. Tulungan man lang ti kanakam. Saan pa yan nakapasa iti exam? Ibero kam iti trabaho na. Huwag tatang, ramidak da ita. Dahita lang tibilin ko kun ka, anak ko. No maramid mo, naragsaka ko na amatay. Di kay kadyag sa uwi ti kasta. Ay na, di nagmalaptan ngagsawi di kasta. Agsipot na, marigregatan ako nga gangas. Hello, James. Apa nga mawag kay titin nga tirabi eh. Kati, atati parikot ko iti opisina mi. Ay na, normal dagita paspasamak, James. Nangruna ka dagiti office mates ama nagapal. Kati, money matters da ito eh. Anya? Nakadispal ko ang itidak kalagatan. Ha? Anya nga daramidag. Apay, anya nga min tinaramid mo. Kasano anak ka dispal ko kay ti kwarta. Ay na, makapadanag kamat. Tawanan ni Lolo, Uncle. Naginanan ni tatang. Uray kasano. Naanos kanyak ni Lolo. Kanayon nak na ikan iti kwarta. Talaga kasta ti biyag ka nakan. Sakbayan na tayo ni tatang. Imbilin na kakanyak. Tulungan ka kano ang maka-exam. Kaya nagbirok iti trabaho. Kaya di ka madanagan ka anakan. Siya kunti manggastos iti panag-review. Kung pa nag-exam mo. Adumot na iti amok akumpanya ang mabalit mo sarkan. Kaya iti panunutong pa'y langit ha. At makapasa ka iti exam. Wanang agyaman ako na eh. Tulungam gayam ni Eloisa nga exam. Uwan manang. Tayo sumatibilin day di tatang. Say-sayang blaan ti kwartam kenkwana. Panagkunak, saan tumatla ang makapasa day tata nakapoy ti ulo na. Sana gaputan nakapoy ti ulo na. Tulungan tayo kanila manang. Uray pa'y nakapoy no naanos met. Kaya't naman ti agbaligi ti biyag. Tadamot arapaap na. Ay, makamu ka. Ngamno siyak. Jack pulo sayangan ti kwarta ken oras ko kenkwana. Sayang ti kwarta. Oh, apa yung nakasilaw pala ang disalas? Tengay ti rabiin. Agrib-review nga ron ni Eloisa. Ay, kumutong laang daytay ti kapupuyat na. Bayan nyo ka di. Manungay mo ti gastusam para iti panag-exam na. Numano di bayadan na, di iso ti gastusa. Makamu ka. Desisyon mo dayta. Kunakon kat. Waitress kalatta dito eh. Ano sa kunti kastoy at trabaho. Namjay awan. Ay, wen gayam, kaano ti day off mo? Sabado. Apay? Intan to bisitaan ni James iji pagbaludan. Anya? Ni James anak kasirsirib a tao? Na ibalos? Di mo pigsaan. Mangagdag iti customer mo. Naklaadak lang amin iti imbagam. Diyak ngamin mamati. Agkita tala nga ni iji provincial jail inton Sabado. Maamwam to ti amin ijay. O sige, agkita tanto. Jebos ko tinakasursurwak ng dispal po iti kwarta. Anya? Inkarina saan kami matiliwan. Nakalkal dagiti records. Jebos mo kumaati rumbang amay balod. Saan asika? Wanted itan. Rumbang laang ajebos mo ti malungsot dito'y pagbaludan. Kasano ka makaruwar diti pagbaludan ita. Mga lakay tinalaing nga bugado ang mangilaban iti kasong. Kati, Eloisa, Jack kayat diti pagbaludan. Si kamot ngamin.
Amom adakas, inaramid mo pailaan. Saan aga po tinaramid ti boss mo? Kat aramid ang matan. Leksyon na ito para kanyak. Isoda kayo. Saan ta katultuladan ha? Agaramid kayo itinasayahat. Saan alinuloko? Inton bigatan ti exam mo, Eloisa. Makapasa ka nga ta. Ikarkararag ko ang makapasaak, auntie. Awan lat amukon. No sa anak ang makapasa, agtrabaho aklat ta. Saan pa'y matakanibosanan ti lubong no sa anak ang makapasa? Napigsa mo ti kumpiyansam di tabagim ah. No sa anak ngagtalak iti kabailak, auntie. Saan mat ngagtalak dagiti sabali kanyak? O sige, good luck kan ka, Eloisa. Sapay la ko mga rod ta makapasakan. Hello, Cathy. Eloisa, congratulations! Apay, ay nadinak man ang awon akasta. Madama nga agugugas ak itipinggan. Ag-internet ka ngamin Kita ang tinagan mo kadagiti nakapasa. Anya, Nakapasa ka, friend! no kasta. Ay nandyos ko, agyaman ak. Agyaman ak apo, ta nakapasa ak matlangan. Maragpat tayo, ti kayat tayo aragpatan, baba.